yiyahuye. Urumva neza? Yiyahuye kandi birakekwa ko yiyahuye kubera ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe. Urumva? Kubera ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe. Amakuru rwose ndi gukesha bagenzi banje bo ku Isango Star bavuze ko uyu musore w'imyaka 26 uri kumva, uyu musore ubwo mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza bikekwa ko yiyahuye nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego bine n'ikipe ya APR. Uyu musore impamvu bavuga ngo bikekwa nuko ngo uyu musore yasize yanditse urwandiko asezera ku inshuti ze, ku muryango we, ariko ashyiramo ko yababajwe cyane n'itsinzwi ya Rayon Sport. Uri kumva neza? Abaturage rero bo muri uyu murenge wa Mukarange nibo batangarije Isango Star, bagenzi baje b'abanyamakuru bakorera iki gitangazamakuru, bavuga ko uyu yari umufana ukomeye wa Rayon Sport, ku buryo ikipe ya Rayon Sport ahantu hose yajyaga gukinira imikino yabaga hari yisiza amarangi ameze neza ari kuyifana. Iyi kipe rero kwirukana abatoza 14 mu myaka itageze ku myaka 10, ukirukana abatoza 14 ni ukuvuga ngo mu mwaka wirukanamo abatoza babiri. Ariko turanabibona sezishize uzanye umutoza nka Robertinho, uramwirukanye ngo urakeka ko yariye, ngo ni umugambanye, abakinnyi urabahagaritse ngo nabagambanye. Uhisuzana Rwaka Claude mu gihe atangiye gufonda utuntu twe sezirarangiye, uhisuzanya Afahami ya Latifi nawe hajya hageze atoje imikino 3 yonyine ya shampiyona, ngo yanga urabona ngo turamubwira ngo apanga ikipe ngo nabikozwe ngo nawe ngagomba kwirukanwa, nawe mucishijeho. Muzanye umutoza nka Haruna Feruzi niwe wagombaga gusigarana ikipe ari kuyitoza, nawe araje aratoje ariko rujyo nawe ngo nari ku rwego ngo nawe navemo, abaragiye. Muzanye Bruno Fel uyu Mufaransa, kumuzana nawe habatangiye kubamo agasigane n'agapingane hagati ye n'umutoza Haruna Feruzi, kuko hari abakinnyi bamwumviraga nawe yari yamaze guha ibintu bakwiye kugenderaho, ariko niba kiri kumwumvira kubera ko haje mwenyewe. Uhise ubihura noneho uzanye umutoza wo kumwungiriza wa wundi wari usanzwe utoza akiraho muri iyo ekipe. Uzi ko birutwaho kugira ngo uzane Marseille, Romami Marseille, aho kugira ngo umuzane ugerekeho no kurekeramo Haruna Feruzi. Haruna Feruzi wari kumwirukana ukazana Marseille kubera ko n'ubundi na gitangaza. Tujye kureba nk'igitego cya kane ikipe, abantu mujye kuri YouTube cano mu kirebe nk'igitego cya kane ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe. Mu byukuri wambwira ngo defense yarihe, wambwira ngo defense yari kipe ya APR yarakuruza abantu. Rero urumva ko niba abantu batangiye kwiyahura, abantu barimo bararira, abantu barimo imitima yabiri gushenjagurika, urumva ntabwiye ngo inzoga niyo wayihindura ariko icupa riracyari ryarindi. Rayon Sport nta munsi nomwe izigera itanga ibyishimo mu gihe cyose abantu bacyumba ko igomba kuyoborwa n'abantu ngo bayibayemo se bayibayemo bakora iki, bayihaye iki? Uzagendera ku kantu kamwe ngo twageze mu amatsinda saba yageramo kuba yagarukamo, uzayagarukamo ryari? Ni igitangaza, birababaje kuba ikipe ya Rayon Sport isigaye irokirita, ugasanga irimo irarokirita abakinnyi bamaze umwaka badakina. Rayon Sport na Gicumbi bari kurokirita mu buryo bumwe. Tekereza aho ikipe ya Rayon Sport na Gicumbi basigaye bahurira ku isoko bakarokirita abakinnyi basa, banganya n'ubushobozi yewe bananganya n'ibigwi. Niyo mpamvu tujya kubona Rayon Sport igiye gukina na Gicumbi ikikandagira bakanganya. Niyo mpamvu tujya kubona Rayon Sport igiye gukina n'ikipe ya APR ukavuga ngo ni bande bari bubanzemo. Urumva ibyo ni ibibazo.
ni ibibazo bikomeye. Ikipe ya Rayon Sport mbere na mbere izo karite ntiziraboneka mu ikipe ya Rayon Sport. Murenza Budara ari kugendera nawe mu kigare, ari kugendera mu kigare, ari aho ngaho nyine ari kugenda yumva ibyo abantu bamubwira, nibiri gukunda. Iyi kipe ya Rayon Sport mwibuke yari iri guhangana n'ikipe ya APR, ni ikipe ya APR imenyeranye, ni ikipe ya APR imaranye igihe nubwo itakitwara neza, ariko APR yavuye muri wa mujyo wo kuvuga ngo turarokirita buri munsi. Niyo mpamvu mwabibonye mu kwa mbere nta mukinnyi n'umwe APR yongeyemo. Kubera iki? APR ifite uburyo yatangiye gupuraninga ibintu byayo, iravuga ati niba twongeyemo abanyamahanga batatu, ese bari kuduha iki? Twongeyemo batatu bari gusanga abandi banyamahanga batatu, tugiye kureba tubapime. Niba twongeyemo abakinnyi batandatu b'abanyamahanga muri seze ebyiri, ese ninde uri guperforminga neza kurenza undi, ninde uri kwitwara neza kurenza undi? Ariyo mpamvu nko muri sama nyuma y'iyi shampiyona tuzabona abandi banyamahanga basohoka mu ikipe ya APR bitewe n'umusaruro batanze. Ariko ni APR izajya kongeramo umukinnyi, ikongeramo wawe urusha uwo bazanye. Ariko Rayon Sport abikongeramo ntabwo barusha abo bazanye, ahubwo bari hasi yabo bafite. Ni ikibazo. Ni umutoza Abdelaye Muterabi wari wasuwe n'ubuyobozi bukuru bwa APR, ba CDS, ba chairman ba APR, ba Dewo Rusanganwa bahari. Ni ikipe ya APR yicajwe iraganirizwa. Ni ikipe ya APR yari yahawe ka prime ko gusoza umwaka wa 2025, ababwira ati mwakire basore mujye kukarya, ariko babasaba ikintu kimwe, ababwira ati iki gikombe turagisabwa. Kuko iki gikombe miliyoni 20 ubuyobozi bwa APR bwaravuze ati mwirwarize. Niko amakipe akomeye yabaho, nta kindi. Urumva? Niba rero Vincent Nyakarundi azakavuga ati iki gikombe turagishaka, abasore ati turiyo, afana ba APR barishimye cyane. Ni ikipe ya APR umutoza nawe amaze kumenya ngo 11 naba ngaba. Nujya kurira mu izamu yari yabanjemo Pierre niwe uhari kandi yakoze save kabisa. Pierre yemeye yatangiye kwemeza ko ari umuzamu, nawe ikibazo cye nuko akora match imwe nyine ndi bikanga. Ariko Pierre iyi match yakoze save eshatu nziza zigaragaza ko ari umuzamu wari uri tayari. Ni ikipe yari ifite kabiri Kagege, narabibabwiye ari gutera football iri moderne. Kagege hano mu Rwanda nawakuraho. No mu ikipe y'igihugu ibyo muvuga ngo mu ikipe y'igihugu ngo urabona ngo kabiri ngo ngadera murushi ngaraye, Kagege zabakubita zababaga. Kagege ari gutera football itabaho. Aba bavinyinyo yarafasha arapfundikira arajugunya. Havuga ati nk'aba bantu muri kuzana bavuye muri za Malaysia n'ahandi muri kubazana ngo mbakoreshe. Vinyinyo yaribuza hindura uruhande biranga. Kagege ekwana ari gutera kabiri iteye ubwo. Abandi bakinnyi bakina kuri kabiri si benshi dufite mu Rwanda, ariko abakinnyi bakina hano mu Rwanda kuri kabiri arabarenga, afite nawo mbarenga yari yakiye yemeye urwaje. Ndavuga ati uru rwego sinashimaho. Aba bakobwa beza ba APR mu dupira twiza mu mafirimbi bavuga bati ikipe muyihane, mujye kuri YouTube channel mukore subscribe ubundi murebe cyo tubazaniye hano. Ikipe nujya kuri gatatu niyo mugabo Claude wagira ngo yaguze imigabane. Hagati rwose defense itarahuye n'akazi, nujya kureba Shimimana Yunus ukareba Nige na Kerema, ukareba uburyo bakinnye batuje bari pose nta kibazo. Ninde se wari uri kubatera icyugazi? Nawe Uwasumani wagombaga kuza kubahigika yarari ku ruhande bamuhengitse. Sindijize Vininyo munavuye mu bishanga guhinga imiceri n'ibindi ngaraje ngagiye kugora abakinnyi ngo kuri derby nibikunda. Hariya muri za Beni baba bahinga ibintu by'imiceri, baba bahinga guhera mu gitondo kugeza ejo mu gitondo. Ngura aho ngaho urajyutajyutana ikipe irakubamba. Hagati mu kibuga bateretsemo uyu Mugande Ronald Sekigada bagutera inkokora bakubyina hejuru, abagukira ku mubyimba n'ikirekire gifite imbaraga, gifite agatuza kiba kigenda kitabishaka. Gwe cyakwica
kivuye muri African cyabonye uburyo abakinnyi baba bakina cyahuye na ba Mohamed Salah bagenda bacengana cyahuye na ba Shurafu Hakim yekwana kirabakuraho kirabumva ntacyo rero uribuze kumubwira urazana ba Pizarro yarapfundikira urazana ba Toni Kitoga ari cengani ntabwo murenga abasunika avuga ati petit tuza noneho numwongeraho umukinnyi wa mbere mu Rwanda uri gukina Mediane iteye ubwoba uyu munyagana witwa Yusufu Dauda Seyifu Dauda hano mu Rwanda nta muntu wamukompara nawe ku munana abayica ibisiga abababura abagenda ikipe yare yifasha yishyira mu kagunye kwa kundi wa mugani wa Bakame harya ni Bakame na warukisi reka nkubwize ukuri yafashe Mediane ya Rayon Sport arapfundikira pe kugwe Dauda yafataga umupira agakora icyo ashaka akagenda imbere yashyiraho umunyaburukina B uyateye ubwoba n'ishitani yakubamba mwabonye igitego cya kabiri ajya gutera kona agapira aragasunika gake kwa Mugisha Gilbert barafina arakamugaruza kubita extrait DPA idakorwa urandise kigana ku mutwe ba iyi kipe Mediane ewana umutoza Mediane yari yapanze uko igomba kuba ijyamo byuzuye cyane iyi Mediane niyo yaperi winzana ngo barubona orya kuraho rubone kazasimbuye iyi niyo Mediane ya mbere mu gihugu Ronald Sekiganda Dauda na Raouf Mameri Dawo iyi Mediane ibyo kuvuga ngo zari Hilal ngo ziri gutsinda 8 zizirwaza iyi Mediane ni iteye ubwoba iri mu Mugande iri mu Munyagana n'Umunyaburukina Faso ariko sobonde kipe Karabujaya tabari Karabujaya Mediane irimo abakinnyi batatu baturutse mu bihugu bitandukanye kandi bikomeye mu mupira iri mu Mugande ugata muri East Africa igihugu cyisheta n'imbarwa Uganda irakubaga iragukimbiza nta mikino ikabamo umunyegana Gana se nubwo itari muri Africa ni situyize urwego nituruze shyiraho rero Burkina Faso nabo n'abanyamupira kwa tureba babaga kandi ubwo uruhande rumwe Roshed Buri Watara utaritwaye neza muri uyu mukino ariko nawo ubushobozi bwe turabuzi urundi ruhande ruriho barafinda mu mahoro barafinda yamaze gufatisha mu mahoro nyine nakorwaho William Meritogi abahunahuna aryata mbere na mbere umutoza wa APR ikintu yicishije ikipe ya Rayon Sport yamenye gupanga 11 kandi beza bagororotse amenye none no gusimburiza kugira mwabonye uburyo yakuye mu witwa Raouf Mameri Dawo abibona ko byanze akazana umusore witwa Ruboneka ku gitego cya 4 yafashe umuntu witwa Kwizera Olivier niyitaye ko muri stade Amahoro harimo abagore niyitaye ko n'umuryango we ushobora kuba waje yaramucenze amucenga bwa mbere nkaho bidahagije arongera aramusubira umugabo arisha ibyatsi arakamba kama kuruzinda kuruzi kibuno ibintu biranga atanga pasi y'amazi kuri uyu munyamurotaniya atsinda igitego ari kumanura ikabutura avuga ati yewana igitego cy'agasuzuguro ikipe ya Rayon Sport bayitsinda baravuga ngo ni mu yewana sha bayitsinze hahandi utavuga ndi buburanike ariko nanone ntitwakirengagiza Celestin ko hari amaokaze yagiye yima ape ntabwo twagendera ngo APR yaratsinze gusa oya ikipe ya APR hari amaokaziyo yagiye yimwa bimwe penalty ya Dawo abantu bose barabibonaga Sheje Buri Watara hari kufura bamukoreyeho ikosa bamukoreyeho afite umupira hari avantage ikipe ya APR yimwe nubwo yatsinze 4 mujye kuri YouTube cano mureye cya gitego cya 4 mana we sha gitego cy'agasuzuguro kipe ya Rayon Sport barayitsinda ewan bayitsinda muri byose nkaho bidahagije nyuma yo kuyitsinda ibyo ntibyari bihagije ahubwo bayitsinze banayisuzugura bari no kuyishungera y'umuke bagukubise ibitego 4-1 ariko akarenzaho no kuba yakurushije umupira hari igihe ikipe itsindwa ariko kavuga ati byibure yanakimwe ariko Rayon Sport yatsinzwe nta kintu na kimwe muri iyi match wavuga ngo Rayon Sport yari nziza kurenza pe imodoka se wapi
jezi se wapi, inkweto se wapi, abakinnyi se wapi, ubusore se wapi, abafana se wapi, kuko bamwe batangiye no kugenda kwa kundi kwabo match itaranarangiye. Akagahinda rero abafana b'ikipe ya Rayon Sport bafite, akagahinda ikipe ya Rayon Sport iri guteza abafana bayo, na wundi wakamara usibye inzego nkuru za leta. Kuko ibi bintu byo kuba ngo Murenza Budora ngo yaje nkameza atatagiye kuyobora ngo bashobora kugarura Munyakazi ngo cyangwa se bakazana ngo Paul Muvunyi, nubundi ni hahandi ikipe ya Rayon Sport izahora muri urwo. Nuko bimeze aya marira rero Rayon Sport nukwicara mu gatuza. Iyi kipe igiye gukurikiza ikipe ya Arahiri Omdurman. Ikipe ya Arahiri Omdurman yarayifashe ikipe y'amagaju, ikipe y'amagaju yayikubise ibitego 8 kubusa. Niyo kipe ya Rayon Sport nayo twavuga ngo ikiri gushaka uburyo bakora imyitozo. Erive muramubona kuginyamaswa ku kimodoka cya hatari. Kipe ya APR iba yamanuye hariya. Imodoka irimo kira kitu. Harimo abagore, harimo ubusaso, harimo kandagira ukarabe, yewana, harimo ibiryo, harimo buri kintu cyose. Urumva? Buri kintu cyose kirimo. Mukinnyi arasohoka ari ku kawifi, ari kugenda ry'umuziki avuga ati uri aho ngaho uri gutega twegerane. Ntabwo bikunda. Iyo umuntu ari muho mu buzima bwiza nyine akora n'akazi neza. Ntabwo uzaza uri guterateranya yitike ngo reka. Indege yo ku butaka yaramanutse rwose, yaramanutse hano imaka zaracitse. Rero urumva ko ibyo bintu byose tubigendeyeho urabona ko ari byo byatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa. Rayon Sport gusa abakinnyi bakeneye imyitozo kugira ngo byibura babe automatisme, babashe kuba bakinana, babashe kuba bamenyana, bakeneye igihe wenda reka dutegereze muri phase retour. Ariko urumva ko ari uko nguko bimeze mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko mwabafana mwe namwe mbibira akabanga, iyo umuntu ageze aho kwiyahura kubera ikipe yatsinzwe, ibintu biba byafashe indi ntera. Kambagira inama abadafite guhinduka ngo muze ku ikipe zitsinda, simvuze ngo mujye kuri APR cyangwa mugere, ushobora no kujya kuri Gicumbi kuko wenda yo ishobora gutsindwa uyu munsi ejo igatsinda, cyangwa se ukajya kuri Mukura, cyangwa se ukanabivamo ibyo gufana. Ariko iyo bigeze ku kigero cyo kwiyahura, abafana reka dufane football ni fair play. Niba iriva fana peri DJ Soft akabafana Rayon Sport, nibivuze ko byakuviramo no kwatakariza ubuzima bwawe ngo nuko ikipe yawe yatsinzwe. Ni fair play. Abantu dukwiye no kwiga uwo muco nyine, n'amakipe akomeye uwo muco urawugira. Kuba Barcelona yarayitsinze ikipe ya Real Madrid ntabwo bivuza Kylian Mbappe kuza gusuhuzanya na Lamine Yamal, ntabwo bivuza akuza gutanga iyo fair play. Rero abantu babimenye, twere kuba nyine abantu twikira ku mutima, kuko aya makipe na amakipe, ikipe itariho wabaho. Urumva? Kipe itariho wabaho. Ibyo bintu rero rwose hari abafana ubona barabaye abaheza nguni cyane, ugasanga hari ukuntu gufana ni byiza, ariko football si intambara rwose. Iyo utsinzwe uremera, watsinda ukishima, ariko niyo utsinzwe ahubwo wagashatse igituma ukosora yitsinzwe yawe ubutaho gatsinda rwose. Ubwo abavandimwe nyine babuze uwabo kubera iyi football n'iki, nabo tubihanganisha. Ariko nyine tugire n'uwo muco, ibintu bigenda bihinduka. Uyu munsi APR yatsinda, ejo Rayon igatsinda, uyu munsi Real Madrid yatsindwa, ejo igatsinda. Ni uko nguko muri football. Niyo mpamvu nyine ibintu biva muri football nta muntu uba ugomba kubyitega. Ikipe ifite abakinnyi beza ikazi gashota amapoto bikarangira itsinzwe, ni ibintu bibaho muri football. Nimukabyegereza umutima cyane, this is football. Niyo mpamvu nyine ari umukino ukunzwe ku isi. Ni wajya hano ngo uvuge ngo Real Madrid ngo ifite Kylian Mbappe ngo iraza gutsinda, APR ngo yaguze ngo abanyamahanga ngo ifite Mediane ikomeye ngo iraza gutsinda. Aho yirahura na Gicumbi kibone ku munota 93. Niyo football. Rero abantu mukwiye kubyakira mukanabimenya. Ari hirari niyo mpamvu izika gutsinda 8. Umutoza niyo ngabo wa Maris bahise bamwirukana, ariko kumwirukana si igisubizo. Arahira Omdurman se ni yikipe itababura. Rayon se igiye gukurikiraho izabirya, mbaye mbikubwiye izabirya. Arahira ni ikipe ikomeye, abakinnyi 12 ntibari bahari,
bari baragiye mu ikipe y'igihugu ya Sudani, ubu baje kandi ikipe yarakinaga bagira umugisha barabambaga. Uraza uvuga ikiza ntabwo byakunda, nuko bimeze. Abantu mukwiye rero kwiga uwo muco nyine mugatanga fair play. Abafana ba EPR barishimye kuko nyine babikoreye, baraza gukurikizaho amagaju, baraza kuba bakinira kuri stade ya Muhanga kubera ko ihuye n'ibi byashobotse nyine, nuko nguko bimeze. Ariko ntabwo ari match imwe yabaga no muri championnat nyine barakinaga, ikipe ya Mukuranganya n'ikipe ya Elimelek, ikipe ya Musanze nayo ibyayo bikomeza kugenda bigorana, ikipe ya Marine nayo yarakinaga. Ubona ko ari amakipe yagiye akina mu buryo bugiye butandukanye, nuko nguko bimeze. Ariko rero nk'ubu Rayon nyigiriye inama aho kugira ngo mujye kurokita abakinnyi bamaze umwaka badakina, uwitwa Musengo Tasere. Uyu musore muramuzi urwego rwe, yakinaga muri Kiyovu, mwaramwifuje muramubura, nimwamugura ngo wenda ngo nakirimo. Yamaze gutandukana n'ikipe ya polisi yo muri Kenya. Ubu ngubu mwafatiraho ikipe ya polisi nayo yo muri Kenya iri gutakaza cyane kubera ko nyuma yuko witwa Akadimu Ndiaye, ni Kadimu Ndiaye, uyu musore baratandukanye. Nyuma yaho uyu nguyu nawe bamaze kuba batandukana. Musengo Tansere amakipe ari tayari, se Gicumbi mwamumanuye, Musengo Tansere mwamumanuye, ntabwo yabagora. Gicumbi ni mumubaruri, manura umuntu muri phase retour amakipe yirwazi, ntabwo ari bubahende, nta kipe afite. Musengo Tansere urwego rwe turamuruze, mumuzana amakipe muyabambe, nuko bimeze. Reka duhita tukubitira mu ikipe ya Gicumbi FC kabisa. Ikipe ya Gicumbi FC yamaze gusinyisha umusore ukomeye cyane, umusore wakinnye mu ikipe ya